بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في رمضان، وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, sanglit duk puji tertentu tuju iye. Iene Allah magpapanjari sin pitu pangkat langit duk pitu lapis bulak. Dukke monne ellet na ininen. Sarta iye Allah magpabuo rasul pitu perata bulak dunya. Iene junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganta magwa kitewi ang bandialim kalindeman magdialim kadantaan. Ganta ngawenan kitewi ang bansuleyab ebut narka jahannam magdialim sahaya surgaane. Ang baniin ga niya hinang janan pakaasikan tebi narka we ga kitewi tapagis we ni. Dukga niya hinang janan pakasikan tebi surga we ga kitebi taraak we ni. Umat Islam puas ang baniin haji pagsarang syukur tebi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya ni kitebi isab makapagtipon-tipon sa ngiminin bisan ni kanyaanin lalim-lalim bahangi. Sumagawa kay kahan ang ban kitebi kwe bayat magjaga-jaga sa inin lagi tume dialim Middle East kwe neme Saudi dukye ni lahat ketelibutnin sa pap isa blepas waktu tenbi iye ni siga niya paidani atawakan iye ni sigite pengeddoan tebi pahala. Mas labi hapnin bang kenyaan nin lepas tebi duk bonsongan tebi waktuhin iyene sime parkala sa hininang tebi kwe tunelay. Sumagwa nin hadja ine ibadat tebi nisisita subay ikhlasin, nisisita subay miyaan lai ke ikhlasin dialim pangatian tebi. Pagi kwe ni walta subahatin baya ke uduk gai ban pesa ingge hadja ibadat nun. Ada kala ga lai
pagparambus-busin, dialim pangatayan no, tantunin teed, gay tinayma, iyene, kakahinang tebimian. Pen Qadi Iyad, rahimahullahu ta'ala, al-amalu in kana khalisan walam yakun sawaban la yuqbal wa in kana sawaban walam yakun khalisan la yuqbal. Iye pe inni hinangin bisan pe kenyaan nin ikhlas magperembus-bus keu tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. In lam yakun sawaban sumaguwa bang kenyaan nin ga tumuun, ga sinara we Allah, ga sinara we Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuqbal, gay man tinayma we Allah ta'ala. Wa in kana sawaban walam yakun khalisan la yuqbal. Bang isab kenyaan nin tumuun, tebebbeg dume rukunin, tebebbeg dume syurutnin, tebebbeg duke mencukat hini nang ini si ibadat numiyaan. Illam yakun khalisan bang kenyaan nin ga ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pegpekite-kite, karena dukta bantu, karena dukka alinan sayo, dukka alinan bahani, dukka alinan we tao, dukka alinan we kawasihan, dukka alinan we dayahan. La yuqbal. Di da isab taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kataw tay manghuran kalasahan. So suwiru magbuo. Ini ibadat te. Kailangan ni sisita, iene suwi ikhlas. Duk tumuun, lemikian bisan petumuun, bangga ikhlas. Tehinang hadjamian bagumbun, tek kalisil kiamat, atat kala parsababan, pangajaban manusia, mekehinang iyamiaan, tek kala isilaw iyan. Umat Islam, sangim inin, mabaya kuno inuwihan kitebi, pasalan dem buwa parkala ini binoo e agama Islam inin. Patut suwi hininang we tebi labi-labinen teed iene kitebi menia pamilyanin. Mula-mula iene kitebi menia anaknin, dok insya Allah iene me kitebi song mean maanakanin. Insya Allah ta'ala may pong tinaikalasahan. Manjari, dakab niyo mag-text, dukha panutin. Iyan natapik tabi main siyang inin, pasalan pagtarbiya kaanakan, iyan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaanakanin may pong tinaikalasahan, dembuwa inin amban me pangaringari to dia tak bulak dunya inin. Pen Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ni mahamuliyah, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Yene pe inne kaanakanin alatain be. Duk yene kaanakanin zinatul hayatid dunya, pangaringari tu dia tak bulak dunya ini. Buwa sin pangatian, buwa sin kasilasa. Na waktu ni bangkew anakan lagi first time atau akan panagnaan. Bakas ni hepte sulainu kemon kalanaban iene parkala dem dunya tu. Kalanaban alata, kalanaban kawase upama, kalanaban tege kakayaan ekka, tege kapanyapan banis. Sumagua, gaydo hepe sobra iene telesanun, atat kala keurungan keu kerejikian keu anak sakah. Ga bakas te sulainu iene te sulainu miaan hadja te kitenu iene tangis-tangisan, tekelenu iene tangis-tangisan anak no miaan. Sa inggine bang upamanin, bang
tekiten. So, kaanakanin tu rata bulak dunya ini. Zinatul hayatid dunya. Iya ni ari-ari. Tu dia tak bulak dunya ini. Duk rezeki amban Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Allah subhanahu wa ta'ala hin. Wa yahabu liman yasha'u inathan. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Wa yaj'alu liman yasha'u. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Nagkulang maglabi sa ayat lay. Amat ako petulus may hufadul Quran te. Pinne, Allah subhanahu wa ta'ala iya megrejiki kaanakanin. Inurungan kam iya ne kaanakan amban me kelelahan. Ya buli man sya'u inatan at inurungan kam to kaanakan amban me kerendehan. Wa ya habuli man yasha'u dhukur. Duk inurungan kam pen Allah ta'ala hin anak amban me kelelahan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Duk sindue isab pen ne amban kaam hininang we Allah subhanahu wa ta'ala bayeg ga sa anakan dende duk ga sa miaan anakan sinlellah. So inin rejeki amban Allah subhanahu wa ta'ala kemun me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos anakin tura tak bulak dunya inin sa ilin ete subahat te pangaringari duk sa ilin ete subahat te rejeki amban Allahu ta'ala testing iyan penulay sulay o Allahu ta'ala tudyo kitebi. Pen Allahu ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bennal pe inne iyene amwalukum iyene miyaan ala ta'bin wa auladukum duk iyene kaanakan bin fitnah penulay sulay testing wa Allah subhanahu wa ta'ala tudyo kita bikimun. Sehingga bentuk penesting Allah ta'ala si kita bihin. Si me kaanakan te bimiyaan. Atawakan iyene si me tubu te biyan. Bang me kebuo ka o ke tudyo kahapan. Atawakan bang me kebuo ka o ke tudyo iyene kalaatan. May umat Islam. Iyene miyaan anak mamahal ga si kita biin inen. Koni piniin lay testing wa Allah ta'ala si kita. So tiap-tiap testing pamayaman. Test. Allah ta'ala tudyo kita bi. Bang tatarbiyate biruke. Dielem kahapan. Atawakan bang tatarbiyate biruke. Dielem pegtuhan. Dielem agama Islam. Atawakan seddi miyaan anunin. Petujuhanin. Lepas amban agama Allah subhanahu wa ta'ala. Indanan tabi itu dia tak bulak dunya inin. Iyene magantan bansan kaanakanin. Iyene metettoe. Tungan-tungan lihi ne iyene miyaan bansan miyaan iin petujuhanin. Bang me pambotsi. Bang me pambotsi. Metettoe hintura tak bulak dunya. Siye driver ienesin kaanakan din. Tungan-tungan dugtulan de. EIN dugtulan nin si pasyongan. Hangkan netek ka agama Islamin. May pong tinai kalasahan. Iyene ayat banis mag-aka manamalan dinaak pinetala iyene kaanakanin amban iyene makalatsyehin pinetala amban iyene janan kapanarkaan siye binoo tudyo iyene janan pekesurgaan siye. Dembuwa amban may ayat iin iyene ayat Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا O kami magpaparat saya. Ku anfusakum. Patalahun bibigin hawabaran bin amban apinar ka jahannam. Ku anfusakum. Patalahun bi umbul dembua. Number one. Gin hawabaran bin. Number 2. Wa ahlikum duk iya ni ahli pamilya bin. Andabi magtuhut ni duk iya ni kaanakan bin. Amban dinak pinatala we Allah Ta'ala naran. Amban api narka jahannam. Iye ni narka. Wakuduhan nas wal hijara. Iye ni panukun narka lay annas. Manusia. Wal hijara. Duk batu. Duk niya lay dialin ni malaikat. Giladun. Makalanduk manamal laatan nin. Sidadun. Makalanduk manamal tuwas nin. La ya'suna Allah ma amarahum. Gay siya magmaksiat si Allah Ta'ala. Ine pangandaakan siya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Duk hinang dibang ine pangandaakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala siya lay. Apabila niya order Allah Ta'ala. Azab ine. Si manusia di alam narka miyan. So manawag-tawag Allah Ta'ala. Hinsi kita bikemon. Dina pinatala. Number 1. Ginhawabaran tendi. Number 2. Iyan may ahli pamilyaten bi. Bang ahli pamilya na pegbisara, anda duk iyan kaanakan may pong tinai kalasahan. Fen Allah subhanahu wa ta'ala, di alam Quran na mahamul niya nessa ruwisab tudyo kita bikemon. Nessa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Painne, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa wa'mur duk daakun pe inne ahli pamilyanun mananin andanun duk me kaanakhan nun bis salati nenggehan cincang bahayang wastabir 'alayha duk ambat si magsabar iene si pangandaakan no magsambahayang miyaan sipik ibadat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala miyaan la nas'aluka rizqan gehip keu pakuan kami rezeki nahnu narzuquk kami mingarejekian kauhin wal aqibatu littaqwa duk kasanyanganin dem buli bahangi masirusi katalew duk me siya magmamatalewin me pong tinai kalasahan umat Islam pen Rasul sallallahu alaihi wasallam amban hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakumus salata wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Ini hadis sahih. Daakun bipeinne kaanakan bin nambahayang si umul 7 tahun pa siya. Wadribuhum 'alayha. Bang upama gay penambahayang umabot umul din 10 tahun manjari siya luwakan bi. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dug pagkanatun ni ini kaanakan bin si pawakan gay ni pinag-ulid. Bang umabot ni umul din 7 tahun sampai pa 10 tahun may pong tinai kalasahan. Pineseddi ni lelahin, pineseddi ni iyan miyaan dendehin. May umat Islam, iyan miyaan pagtarbiyah, sin kaanakan, ataw akan pagtarbiyah, iyan sin tubo, ahli pamilya, tesbahat temiyaan kemon, pangandaakan sin Allah Ta'ala, duk pangandaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, si me hadis tesbahat temiyaan me pong tinai kalasahan. Niya pe hadis dambua mag-aka, pen Rasulullahin, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, al-imamu ra'in, wa mas'ulun an ra'iyatihi, والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته
wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha ila akhir al hadis. May umat Islam pen Rasul sallallahu alaihi wasallam kemon kam iyan nakura duk kemon kam iyan tinilew we Allah subhanahu wa ta'ala iyene si peg ne Quran biyan imamin pa inne iyene ne Qura'in pa inne na Qura' dem kaumanin ra'in iye pa inne mengipat kahalan delem kauman iyan duk tinilaw iyetek kalay silaw kiamat si parkala bakas iyene peg ne Quraan nemian bang tetunay no rekahaknin. Lemikian pa inalelahin ne Qura si ahli pamilyane. Duk tinilaw iyetek kalay silaw kiamat bang duke tetunay ne peg ne Qura nemian dialem ahli pamilyane dialem lumane bang teboone ruke tejakahapan bang taraak ne ruke meghijab bang taraak ne ruke ng bahayang bang taraak ne ruke ngadji bang taraak ne ruke megtuhan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam bakasin metetoahin iye si anak hadje manamalan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ga pa inne niya nakanak ga niya nakanak inanak tu dia tak bulak dunya inin malaingkan inanak dalam ke Islam, inanak dalam fitrah, inanak dalam pegtuhan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fa abawahu yuhawidanihi sumagua metetto enen ne pe inne meminda iyehin bang hinang ne Yahudi. Duk metetto ehin ne meminda iyehin bang te hinang ne Nasrani. Duk metetto ehin ne meminda iyehin bang te hinang ne Majusi. Inin me pong tinai kalasahan hawa harga iyene miaan sin metetto ehin sime kaanakan. Hadje manamal bakasin metettoehin si kaanakan me pong tinai kalasahan hangkan tekka kemon hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam inen tekka iyene paduman sin Allah ta'ala inen ganta pangaka kitebi we bennal iyene kitebi metettoehin tuju anak tebi kitebi masulin kita bisa magtarbiya sisiyehin, kita bi mengipat sisiyehin, kita bi mangandak siya mag-agamahin, tungan-tungan dugtulan tebi EIN pedugtulan nen si pasyongan may pong tinai kalasahan. Manjari, amban me iyan labeyan, sin pagtarbiya, si me kaanakan, mas basag pe amban iyan bisarah number 1 al-qudwatul hasanah. Number 1 to dahil amban qudwatul hasanah iyan ikhtiyaru zawjiyah atau akan ikhtiyaru zawja. Iyan pemenenu dahil amban pag-andanu bang sine pinene nu ina sinme kaanakan nun si pasyongan. Bang sine ina kaanakan nun si pasyongan. Tagna nu pemiaan mag-anda may pong tinai kalasahan. So hangkan ne pen Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadis ne fadhfar bidhatid din taribat yadaka. Pen ne peneun bangkeo miaan mag-anda iyene mahagit pag-agamanen taribat yadaka tantunin magparuntungan tangan nun magbarakat tangan nun dukhak kay luman nun insyaallah subhanahu wa ta'ala si pasyongan. Lemikian du isab iyene dendehin subay mene bangsine lella iyene mag-aagamahin pen Rasul sallallahu alaihi wasallam man atakum man tardawna dinahu
wa khuluqahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bang niya pinne tek kasiluma biganta nganda kaam bupagpayambi hap du pag-agabanin duk bang pagpayambi hap du pangaddatanen pazawijuhu pelehanun binepinne iene anak biyan atawakan ngatu ne kam inella bang kaam dendehin pege banggay pinne hinangbi illa taf'alu takun fitnatun fil ardi penia pinne pitnahin dia tak bulak wa fasadun kabir duk yene pinne kamagkaatan mahadjehin banggay mian tepene manarbiya sin ka anakanin me pong tinai kalasahan iene tinarbiya dialim agama Allah subhanahu wa ta'ala. So payaman te vive si Umar si waktu dembua sangim meglibot dialim Madinah al-Munawwar niya tekelene dembua abahi song sinegetan we de gatas dinagangan demiaan duk bohe bahasa duk nguntung bahasa duk ngeka so pinages iene dendemiaan we anak ne bujang me umat Islam pagsakay sa ili miaan pinages we anak ne bujang miaan sa si Omar pagi maglibot kanian ng dialim Madinah al-Munawwar bang sangim tetenggene iene antara nakanak bujang duk iene ina na miaan pinidapen sa getanun laban bohe in lab mian labanin bohe ina ngama pen si Umar so ina bisara inain pa inne we antag penne basa si Omar ko itunelay lagi lindem tengah bahangilay pain nakanakin yenne anak ne mabujang mian bang upama penne si Omar ga lu umayam-mayaman kita iyo penne Tuhan si Omarin mayam-mayaman kita ko itunelay tekitene bang sa inge bentuk pamaligaw tenduk tekitene bang sa inge bentuk pengisite bohe inin delem gatas takalewe si Umar iye bisara bujang anak abahi miyaan pegtaabot salung-salungin tinek kawe si Umar me pong tinai kalasahan iye lumak peleyahan nakanak denderende miyaan pinaandahan we ne dembu amban anak ne ine bisara si Umarin ase-ase ku peinne pegua amban dendemiaan yene me kaanakan atau akan me keempuhan ku salih keempuhan ku sulut mag-aagama si pesongan pege peinne ina den samian ke religious ina den ban kenian den ga tekite we ne kurain cumagua pege ketawhan ne haget pegtuhannen ga ta ara-ara ne memerupangin bisan ga niya ngite iye bisan sine me umat Islam pinaandahan anak si Umarin si dendemiaan sampai nganak pagtaabot sa ili nganak anak demiaan ketauhan bibang sine yene tamanan adil nakura sin Umayyah Bani Umayyah Umar bin Abdul Aziz zaman ne megnekura hawa adil nen dayahan kemun manusiain magdakat sinin zaman ne magnakura ampu sine si Umar bin Abdul Aziz ampu iye ne dende magdagang-dagang laban tagna me pong tinaihi kalasahan so pinaandahan me si Umar iye ne anak nen si dendemian sabab tekite ne pag-agamahin lay si dendemian ase-ase ne pegua pen si pesongan amban iye ne dendeinin dembua amban lella salihin duk iye ne penne mag-aagama ga rumintis pegua Umar bin Abdul Aziz amban iye ne tubo dendemiaan me pong tinai kalasahan so number 1 pagtarbiya me pong tinai kalasahan me pong tinai iye ne penenu bangsine mahap pag-agamanen amban lella ne ke lamud mula-mulanen teed bang amban dende
Pagi ada kala me pong tinai. Tapi sa amian ni. Pagi niya waktu ni hangkan subay pene no iye ni mahapangadaatan nin. Atawakan iye ni mahagit pag-agamanin. Bistahon kao lelahin. Siwa keo narabaho magbunot ke kohapan. Messi ke kohapan. Mag-office ke kohapan bang mag-opisin. Niya waktu ni tamanan eka ni time sinakanakin si ina ni. Do bang kaniya anin me ina penunuk na. Bang kaniya anin ina mian basag maglaka-laka. Bang kaniya anin ina iene mura manama nuhuma pen bahasaten bi. Na bang kaniya anin mian dembwa po on dusilihin sali-sali dolalanin. Pen bahasaten bipe. Gay buwa manggahin marang, dok gay buwa marangin manggah. Niya waktu ni, palalin pangadatan penukna miyaan. Palalin pangadatan paglaka-laka miyaan. Palalin pangadatan iye ni menggay mahap miyaan. Tudyo iye ni anak de. May pong tinay kalasan. Dok gay inin te pesuay tebi. Proven inin. Mga brad, may pong tinay kalasan. So number 1, may pong tinay kalasahan. Iye ni pinene we tebi. Atawakan pene nu bangkeu maandan anak nu, bangkeu meelahan sin anak nu, iye ne salih, iye ne mag-aagama si Allah subhanahu wa ta'ala, megtuhan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Duman do kailangan subay penu ulama, duman do kailangan subay penu mian hafidhul Quran, duman kemon aahin ulama, duman kemon aahin hafidhul Quran, duman kemon aahin mian komisin 20 tao. By level kita bito kemon. Sumagua nisisitahin yene manusia magsasambahayang. Hagit manamal iyene mi an pegtuhannen. Gayte gengo iyene we fitna. Tura tak bulak dunya ininan. Duk labi-labinen ha pangadatan nen si Allah. Labi-labi mula-mula si manusia may pong tinai kalasahan. So number 1 to iyene penean no amma anak no si pesonganin, duk penean no ina, anak no si pesonganin. Iyan, step number 1, si pagtarbiya, sin kaanakan. Ubos, si kedue, may umat Islam, pagtarbiya no kaanakan no, iyan ito ano ang banlabay hinang. Yene al-qudwatus salihah. Qudwatus salihah. Iyene pekitenu delem luma bang ine pangadatan mahapin. Pegge na kanakin anak nu yan. Ko kanalan nun gay ngadji duk lebay amban matani, labay amban matani. Indananun. Mas ekka te pengedji nelu amban labay matani, amban tingin ni may pong tinaikalasahan. Wey, liyang do sermonan no yan. Liyang do peinan no. Liyang do boono megbisara. Liyang do iyan miyaan boono meg tinunggal upama megsuwi-suwi. Sumagua agen kahaba minuto pa in tekitene bang ine lakulakun. Tekitene bang ine lakulakun. Pain qawlu syairin. Idza kana rabbul baiti raqisatan fashimatu ahlul baiti kulluhum raqsu. Niya waktu ne pain qawlu syairin. Idza kana rabbul baiti raqisatan fashimatu ahlul baiti kulluhum raqsu. Bang painne kenyaan pain qawlu syairin ini. Bang painne kenyaan metettoehin papancakan. Medidiskohan upama sa ili na niya waktu ne pag-addat dembuwa lumaian painne iene pagpapansak. Wey, pegei pilmi tekite kaanakan na miyan may pong tinaikalasan. Pain iya ni bisarahin, wayan siya unasiul fityani fina, ala mimma kana awadahu abuhu. Painek. Pain bisara kaulu syairin, haturindaran tekelebi ang ban ako.
Masya tawusu yawman bikhtiyalin faqallada mashyatahu banuhu faqala ala ma takhtaluna qalu laqad bada'ta fanahnu muqalliduhu wa yansha'u nasi'ul fityani fina ala mimma kana awwadahu abuhu. Dembuwa penne ellew lumengan iyan manuk-manuk mean bang meanuk tulabong. Sa duman tulabong maanan sa pepine te tulabong taus. Yene manuk-manuk taha manamal betis nin. So gana alay sikite taus inin. So pepite ne met tulabong. Dembuwa ellew lumengan tulabungin ngalinggang. Faqallada mashyatahu banuhu. Pagsakay takite we anakin ngalinggang ammain. Binatukan we samahin. Awe anakin linggangan amma din. Dembuwa ellew pahali-hali samahin. Pagpayam ni anak nin bang way maglinggangan bang lumengan. Nastinilaw wen. Qala ala ma takhtaluna. Way kamiyo penne bang kamlumengan ngalinggang. Ine sambung me kanakan nin. Laqad bada'ta fanahnu muqalliduhu. Amban ka wa ma nagna kew kami tu matuk-matuk kadja. Wa yansha'u nasi'ul fityani fina ala mimma kana awwadahu abu nulig kama kanakanin dielem kauman dielem luma bang ine pilmi tekitene amban duangan metettoanen bang ine pilmi tekitene amban inanen bang ine pilmi tekitene amban ammanen. Al-qudwatul hasana me pong tinaikan mintang kew dane raw painte magtapit bisan na ite story ko niya ala ibata ko diki-diki. Bakas makapayam live ko. Sa inin live ko sa inin. Mayam di amban katalahan amban through live sa inin, live Facebook, live stream. Miyan mayam-mayaman ako. Garo tegga. Ningko, uus magbisa-bisa sa ili, maglego. Uus magsaysay tangan nin. Magsaysay pinatangan nun. Pag tinilaw bang ine hinangnin, penne, bahasa ko penne ammakun ko. Bahasa ko penne ammakun ko. So, payaman bi, pepikwi siya ako misali, amban live duku tekitene, amban video ruku tekitene, sa miyaan makapayam na sa saat sayli, aturo, 2 minute, magtuite fake ne atawakan kebetukan ne bang ine miyaan hinangkun. Basa bang may ngaksyon misara magsayli. So kebetukan we ni. So iin amban levey video me pong tinaikalasan sa ingene bang upamanen sewe nu megsew kakey sa lungkohap ine kaanakan nun. Masikew iyan binatuk-batukan we ni. Okay pong tinaikalasan. So bang na dapat bang iya tekite anakin kahaba dielem luma wasa magsampak antara si ina duk si amma. Bang iya tekite nakanakin gay na megbisara hanunot wasa paino na hadja lette ngetup bang megbisara duanganin ko magtala bang megbisara bumagtapit do isab. Sabab udyong niya ga niya kung tinaikalasan. Ga niya udyong po on paglasano maggasod magduangan maglawle kevinihin. So kanalan nun ga niya ngadjian. Iyan laku-laku bimian. Kanalan binwe ga niya iyan mirinting nerox. Iyan laku-laku bimian. Niya iyo mata mayam-mayam si pidju. Antag-antag ni delem luma. Ngadji ang banleway matane. Sampay pesennet dem atene. Guanen iyan suliganen. Bang ine tekitene iene miyaan si samane miyaan me pong tinaikalasahan. So, qudwatul hasana. Hangkan bang kam magsasa, niya waktu na makapagsasa kam iene miyaan mag-ilaandahin, maglewle kebinihin, makapaggasod kam maglewle kebinihin. Ame-ame hubaya, dated pekitehanon bi si anak bi. Da pekitehanon bi iene si anak bi diki-diki. Pegge katas pote iyan. Ine iyan tekitene amban kaam
sinulat dilem katas pote miaan iin memikitin me pong tinai kalasahan. Iyan memikitin me pong tinai kalasahan. So al-qudwatu al-hasana yene subay pekitebi pangadatan mahapin si me cikiting bin si me iyan miaan bata bin anak bin me brad bang ine iyan pangadatan mahapin. Nasa bang upama miaan wate kaya ang bankauhin dusta. Bang ke upama ng story duman may detailed kemon us nga mape ke banggay kinahagad. Ganiya niya may story. Sampay tampat ne, sampay date ne, sampay ekahan ahin. Gabi niya lepas asal detailed kemon. Ine kawati story pas mau kemon. Chay ni hadja takali iye ni nakanak miyaan. Niya waktu ne dake ulali si pasongan. Bangoy nakanakin ko basagin na mag-story pas mauruisab. Besene pediki-diki. Na pinain gay ne veyo peg ulalian. Natubo siya no hepiyo. Ketawahan te biruwang sa inge. Bang story yan na damuwa pong tinaita bimiyan. So, inin me pong tinay proven. Asal gay kita bin inakahan kamemon me pong tinay kalasahan. Paatag inin si jaman kwe ito. Duman nadya ako mengetawan iyali siya sampai kam kemon mapa kali-kalihin me pong tinay. So al-qudratu al-hasan. Manjari me umat Islam iyan. Nisisita manamalan yene pakaradyan ini. Bang ine tekite anak nun si kau yan binatukan ne. So hangkan suberu kita bi magpangadatan hap, suberu kita bi magpangadatan ine miaan. Pekite tebi bang ine pangadatan Islamin si me kaanakan tebi me pong tinai kalasahan. Si ketelu ine pagtarbiya sin kaanakan inin jagahanun birwisab. Yene albi'atus salihah. Yene ine te albiahin. Me surrounding ne pen bahasang galisin. Allah wa alam bang me ine mian. Bang tumuon dapi bang ine. Ine me bagay ne ketelibut dilem kauman. Piyahan bi bagay hatul. Akan tekam. Piyahanun bi bagay hatul. Gay iyan. Talang bi makanakin. We gay dinak mag-adjak. Mebek katandino kew hadjapin no dakyo mag-adjak, dakyo magbarkada, dakyo magay-aa. Geta sa ino. We pitra sin manusia, asal-asal sin manusia, gay tumanang peten na tura tak bulak dunya inen dendang-dendangan. Gay tumanang peten na datak bulak dunya inin dendang-dendangan. So hangkan na nakanakin diki-diki pebang petek ka ambanan no delem kelindeman, ambanan no dendang-dendangan magpigpid-pid nangis sa ili. Bang telisane gana siya ni. Hangkan ni bang petek kamiaan nakanakin sa ili pahadje. Ngeswa bagay ni si me pagsarukan osok. Ngeswa bagay ni si me pegletikan. Ngeswa bagay ni si me pegpraisingan. Ngeswa bagay ni si pagpaliman. Ngeswa bagay ni si pag-istepan. Ngeswa bagay ni si pagmadel-madelan. Ngeswa bagay ni si paglangihan. Ngeswa bagay ni si pag-anyatan. So, diki-diki pe ahin kay tumanam tura tak bulak dunya inin bangga niya sewet na megsukaki. So, daki umebek katandino gay pabagayan no anak nun. Iyan ni manusia. Daa. Di manjari. Pegge asal-asal manusia insubay iyan pabagayan no. Pagtaabot si iskulan, makabagay iyan na may classmate ni. Pagtaabot tili miyaan magtarabaho, makabagay may ko teacher ni bang mastalin. Makabagay may miyaan office mate ni bang mag-opisin. Makabagay miyaan may comrade na upama bang may miyaan inabingin. Badi ni pen bang may pulisin upama. So, gay tumanam aahin peten na tu dia tak bulak dunya inin bangga ni asawe ni. So dakeu meges anak no magbagay. Pigi giyan te agbang. Sa hininang nun
pihahanun bagay bangsine bagay mekebo-obo iye tudyo kahapanin. Bangsine bagay mekebo iye meg-ibadat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyawe ay may pong tinaig kalasahan. Pain Rasul sallallahu alayhi wa sallama, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum fi man yukhalil. Iene pe inne manusia in yulu agamanen si bagayne. Yulu agamanen si bagayne. Falyanzur ahadukum fi man yukhalil. Najagahan ngan jaga dem buwa amban ka ambang sine binagayne. Pege niya waktu ne makabagay kew ahatul. Tehinang hatul kew ko iyehin. Niya waktu ne makabagay kew abulaog. Tehinang bulaog kew ko iyehin. So inin me ummat Islam. Piye inin nangkan pen ko. Lumanadya ako mengetawhan iyehin. Piye amban tekite tewi ka anakan Muslim, asal-asal nendo hatul, miyaan makabagay maamig siyabu tehinang drug addict. Piya isa, jabu tagna, miyagay ta kole-kole tagna, sa miyaan pabagay no si may hafidhul Quran, pabagay no si may makanak magpapangadji upama, pabagay no si may makanak magsasambahayang, peglesano, bantuan gay daak no ng bahayang, megtuhot-tuhot na may bagay ni miyaan ng bahayang masjid. May pong tinaikalasahan. So, inin kailanganin. Piyahan no bagay, iyan bagay mahatulin. So, antag tekiswa no may bagay mahatulinin. Siya paghafidhan Quran. Si madrasa bang pepiyuno sabturuk ahad. Dumanib hatul kemon. Sumaguwa keikahan luu. May makanak inin hatul may pong tinaikalasahan. So, inin. Inin subay tinalitan be. Pagyapayaman be. Tesab be kaniya kisa. Yene makamate dahatus aa. Makamate siyam puduk siyam aa. Tilawe ne dembua iene aawam, jahil, bang niya pekitewatan si iye. Pen ama jahil miyan, banista papatay no na iyo siyam puduk siyam. Ganep iyo niya ampunan si kau. Puane tineklungan. Ganap dahatus. Tepepetainin. Pagsakay sa ili, pasandig si dembua alim, megtilew. Niya pekito penne ampunan si ako. Siyampu ne peinne duk siyam tepepetay kun kadahatus iye ne penelewan ku mag-akawe gana ampunan si ako. Tilew kun si kau alim. Niya pekito ampunan si ako. Pen alimin, way gana ay luha rahmat Allah subhanahu wa ta'alahin. Sa ina siya saan. Taha, sumagwa penne. Pikew penne hapkauman ien, hapkauman den kepakmiaan, i penne lai me amig ibadatin. I lai me aamig tutuhanin. I lai me ien miyaan, menumba tuju Allah ta'alahin. Duk tahalaanon penne kauman no iyan, yu kauman nun jabu, ada kala ban kew megdewbat masiru kew tobo o balik si kejebuhan demian sabab tebo o kew yenewe miaan biah atau akan surrounding me iene majabu si ketelibut no miaan me pong tinay kalasan. So point sin hadis lay sedi amban te do te laik keluhahan rahmat Allah taala pasalan pegdewbat te do no laik we bennal hati iene me manusia katalibut nun niya waktu ne mekeleggayan kau. Si adat de, si hatulan de, si pag-agamare, si pagkebuleug de, si pagsiabure, si pag-inuman de, si pangilimot de. Bangke niyan nen hatul keleggayan kew pagkahatul, bangke niyan nen laat keleggayan kew pagkalaat. So inin me brad, yene anak no, jagahanun bang sine bagaynen. Kone pinain kulay. Kone pinain kulay. Duman maananin we gayni magbagay makanakin. Awe. Date ed ka magangan-angan we gay magbagay makanakin. Asal-asal pagkamano siya iyan gay tumanam tura tak bulak dunya inin. Bangga niya bagay ni. Sa peneanon bibang sine bagay mahatulin. Alhamdulillah may pong tinaikalasahan. Inin al-qudwa abene al-bi'atu salihah. Al-bi'atu as-salihah. Iene pihanbi
bang ini bagay mahatulin me kanakan bimian. Okay na ili. So okay na. Insyaallah subhanahu wa ta'ala tetay mawe bime pakaradyan mian. Dane peluhate mian. Insyaallah ta'ala tetay ma ni kemon. So last, kape manamalan bentuk pagtarbiya. So magawa last nan si inin may importante manamalin. Lagi tiya tuu, may pong tinai kalasahan dilem bulan puase. Dilem bulan puase. Iine du'a. Ad-du'a lil walad. Iine du'a si kaanakan. Wallahil azim. Rasul sallallahu alaihi wasallam magpainin. Rasul sallallahu alaihi wasallam magpainin. Gay pinabalik dua ametet toehin tudyo si anak ni. 100% tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala dua metet toehin tudyo anak ni. Sa ingin bang upamanin duaahan no pe hinabu dalam bulan Ramadan? Sa ingin bang upamanin duaahan no pe hinabu no song buka? Sa ingin bang upamanin duaahan no pe yen si oras me lisag telu sangim oras no magtahajjud. So pegtayma duahin patambak si pegtayma sin duaa. Amban metet to epetudyo anak ni tinayma. Dalam bulan Ramadan pepegtaymaan dua. Si pegbuka pepegtaymaan dua. Si peg day elew pe oras pagtahadjuran pegtaymaan dua. Dated kay patanon bidinwaahan kaanakan bin. Wallahi inin tamanan the best. Iyenemyaan besino. Lagi tiya kiyo tala. Amban kaanakan lubang kao dalam Saudihin. Dated kay patanon bi iyene dinuahan kaanakan bin. Bang pain tahinang salih, bang pain mag-amal ibadat, bang pain iyene miyaan magtuhan, bang pain iyene makabalik sin Quran, bang pain tahinang alim, bang pain tahinang miyaan penuhutan si agama, si pesongan. Tinayma insyaallah subhanahu wa ta'ala duahin. Inin ikated meke ambanan ni dembuak duain inin. Yene kita bimetet toa. Pegge we may umat Islam. Kitawahan bime kenebihanin. Ga niya amban kenebihan we gingen dua at tujuh anak di. Dinuahan we re anak din to. Kone me dua Nabi Ibrahim. Pen Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, hinangon ko nenggehan sin sambahayang wa min dhurriyyati dukme kaanakan kun. Dukme kaanakan kun pen Nabi Ibrahim ambat du siya isab nenggehan sambahayang. Pen Allah Ta'ala hinpesi iyan natambus si duaan alay wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, patalahun ku aku baran kun wa baniya duk anak kun an na'budal asnam. Iyan episipig sumbasin barhala. So inin adat sin me kenabihanin jaman de. Genduahan me kanakan de. Genduahan me kanakan de. Amban me dua di dalam Quran maksur. Yene dalam suratul Furqan. Dated kay patan biduain in dalam Quran. Pen Allah Ta'alahin. Walladhina yaquluna Rabbana hablana min azwajina Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, urunganun kami anak, urunganin kami keandahan wa min wa dhurriyyatina. Ya Allah, urunganun iya neme keandahan kamihin, duk me keanakan kamihin, pangadatan iya neme kekeg pamayam kami. Waj'alna lil muttaqina imaman. Duk hinangun kami iyene me kaan aku ne. Kita ne mengenduahin. Duk yene me ke andahan tenbi. Duk yene me kaanakan tenbi. Lil muttaqina si me amag matalew imaman penuhutan. Tahinang alim, tahinang mian mag-ibadat si pesongan insyaallah subhanahu wa ta'ala.
Sa niya sala tebi. May umat Islam pamagesan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pen. La tad'u ala auladik dakam ted ngen duaas yene sukna si anak bi. Wallahi al-azim dua ametetto at tujuh anak ni tinay maiyan magtuwi. Pamagesan Rasul sallallahu alaihi wasallam yene ngen dua akiwla at si anak no pege kalu tinay ma paatag yene dua anu miyaan. Napiyam ban kite bang may astel si anak ni, way pekewian gay matay, way pekewian gay tubag, way pekewian gay tutew, anak syaitan kew, anak, bangko tinima duaan miyaan, yene me, miyaan, penukna no iya miyaan, me pong tinai kalasahan, ini negwa anak nun si pesongan, bang tinima dua me sukna no miyaan, inin pemegasan rasulin, dinakgay sinubahat me dua asainin si kaanakan, pege kau tinima, tehinang benghong, anakin si pesongan. Tehinang hengeg anakin si pesongan. Sababan ene wal penukna tebisiye. Duk penukna laat may pong tinay kalasahan. So bang kebaya nuknaan siye. Suknaan nunduk sukna ha. Uwe pekewge tehinang alim. Uwe pekewge tehinang magsasambahayang. Uwe pekewge tehinang bintong salih. Mag-ibadat. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. So inin may dua subay inano tabi. Napagya ki tabi baliskat. Baliskat may pong tinay kalasan. Yene may duahan no anak nun si may gihap. Duahan no kaanakan nun ini si may an kemetay ni. Atawa duahan no kaanakan nun karayaw may an inabin may kasigbitan. Duahan no kaanakan nun karayaw may an ubus alata nin. Duahan no kaanakan nun karayaw may an megkerusyungan. Ini keu klase may tetoe. Wainin te pikilun si me kaanakan no sa inin me pong tinay kalasan. Pemegesan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasigay na keduahan no maring. Miyaan hap dani suknaan nunduk sukna laat. Pege atat kala tinay ma sukna nulay. Tantunin tiin. Makasi-asi anak nun. Duman sine duk sine. Sababan nen pun makasi-asi. Sumagua sinabab ang banduaano iyan ay malaat. Tujumiaan may pong tinay kalasahan. Inin. May pong tinay banis pe manamalan. Tubang ubus tebi inin. Abutan may sampil miyan gay kitebi ubus sa ni ahadja point. Last. Subahat ko si Kaam si tenged maudu tebi inin. Way kailangan nun sulot anak nun si pasongan. Way kailangan nusubay kayo anakan aahatul, wallahi al-azim. Kuwal ka panapa. Sa pahan ko, pagi bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamanan, toon na bisara puas amban Quran. Puas amban kemetayno. Bekkat kemon hinang nun, baya kau ibandi. Malaing kantel lubayo, sadakatun jariyah. Yene me sadakano neloy delem kubul no bang kyo puas amban kamate niya me tamban no sadak katura tak bulak dunya inin. Madrasa, masjid, kupong atawakan ilmu tepemeno no si manusia bisan kyo matay dem kubur no masi neloy iyan na sadak katun jari me insyaallah taala. Masyaallah. Kedwenen sadakatun jariyah. Ingat, tekipat ko si kedwehin. Sa si ketelu, balik duyan. Si ketelu, wawaladun salihun yad'u lahu. Iyan pe inne, anak no sulot, anak no mag-ibadat, ngenduahan ka utura tak bulak dunya inin. Yene anak no ngenduahan ka ukawa tapos sujud. Yene anak nung nganduahan ka ubang tabot ay magtahadjud lisag duwe. Yene anak nung nganduahan ka kawa no puas ng bahayang. Subhanallah. Ine nente parasahannen. Ka udem buwa ke udelem kubur matay ni. Ga na niya telebisi kau. Dape kegay lubod. Iene kuit nun. Atawakan isinun. Walaw pun tolang nun lubod ni. Sumaguwa sinabab ang bandua anak no miyan tudyo ka upege hatul tura tak bulak dunya tinang magkasalih. Sigi-sigi kayo kasaluyan pahala. Megdelem kubur no miyan.
Wallahi, niya may manusia. Niya hadis sahib kutu elew ili. Payaman bi hadis inin. Amban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna li hadha fayuqal bistighfari waladika lak. Niya dembuak lillah. Niya dembuak lillah. Laysa law kiamat pinadangkaw Allah Ta'ala darajat ng dalam surga. Bangway lang kaw darajat ng dalam surga. Anak penne, ini bisaranin. Anna li hadha. Wai tu ku penne pinalang kaw dalam surga. Amban penne hinang ku turuk pahala ku tuway ku itu. Minulia sa itu. Pinalang kaw iya dalam surga. Sinambungan aamyaan. Hadis sahih ini may pong tinaikalasan. Bistighfarik waladika laka. Puunwan pinadlangkew dalam surga. Sinabab amban ienib. Pamaku anak nun kaampunan tujuh ka ulay dia tak bulak dunya. Pekane istigparnen. Inistigparan kawe ni tura tak bulak dunya ini inen. Puno iyan dinangkat surga nun. Tek kali selo akhirat. Sabab iyan istigpar anak nun tujuh kao. Tungan pekeu. Matay ne keu. Sumagwa masih-masih pekeu ketekahan pahala. Masih-masih pekeu ketekahan kahapan. Sinabab amban anak nu mata amban miyaan bang taipat we nu dalam kahapan me paring. Allahu Akbar. Tungan pekeu. So tarbiyahon pahab. Sineru mekegees na pangan ka otek kalay silaw kiamat. Yene metaran ka mahakutta. Allahu Akbar. Metaran ka umahakutta crown. Lumanpan corona. Sa crown. Iyan inasek me king du queen lu. Pinaasekan iyan pinasemekan amban semek budawan me amyaan lay si elaw akhirat. Bu pinaasekan mahakutta sa ili crown. Tiap-tiap dembuak manik-manik amban iyan ari-ari badju remyaan du crown demyaan. Hap amban dunya inin du isi-isinin. Tinilaw uwe rebang amban pahala demyaan. Ine bisyara sisiyehin. Iyan pinne sinabab. Amban pamaadji no anak no leda tak bulak dunya sin Quran. Sampai kebebegan wene. Sampai tabali kuwene. Sinabab amban iyan pemeadji no anak no Quran. Duk tebelik ne Quranin. Duk kebebegan ne Quranin. Tepeadji no si madrasa. Iyan tung basnin. Dakam ulali bang amban iyan pahala iyan. Iyan semek basi, semek bulawan duk iyan crown iyan. Sa sinabab amban anak bita amban lera tak bulak dunya. May pong tinaikalasahan. Allah. Pakain pa kau. Tungan pekeu. Iyan si pahala inin. Anak no. Piyan ni anak no tura tak bulak dunya inin. Wallahil azim. Piyan ni painku. Pen Allah Ta'alahin. Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Silaw akhirat gana magbumpa at anakin duk alata malingkan sinesinetek kasi Allah Ta'ala. Duk pangatayan ni sanyang. Sumaguwa niya may makanak tek kasi lawiin. Magbumpa at si may anak de. May keurungan pahala si may metetoere too. Iyan may makanak sulut, makanak bakas tepeji nutura tak bulak dunya ini nulig si pag-ibadatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Piya ni anak nutura tak bulak dunya ini. Naat ne keu ina ranggoren. Lune ke miaan ina course bakas tepe school no. Ina miaan course ta ubus de. Ina position ta ubus de tura tak bulak dunya inan. Tek kasi law akhirat. Me pong tinay kalasan. Ero hep me keurungan kau crownin. Ero me keurungan kau badju amban bulawanin. Yene anak nu sulut tura tak bulak dunya inin. Bakas ta paji no Quran. Bakas ta pa agama no sin agama Islam. Sampai iyan kebebegan wer Quranin tura tak bulak dunya. So inin hangkan kailangan subay tinarbiya wetewi me mutsiku tenbi me cikiting tenbi. Sinabab amban iyan me inin. O kami pong tinaikalasahan. So, taman inin na rahu lecture tenbi. Bang panebeng bumpa at iyan miyaan may lecture tenbi miyaan. So, salam dua si kaam kemon. Miyaan murah-murahan magmumpa at si kaam iyan may ano bimiyaan. May pinainte bimiyaan. So, amban Quran. Edo temiyan amban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasalan pagtarbiya sin kaanakan.
bang pan isa keurungan kam kemon paatan kemon. Salam dua si kam kemon. Si mea Malaysia hatun kam ubus nampil. Salam dua si kam kemon Malaysia, Indonesia, Brunei, duk Philippines. Koni sumabu amban Philippines. Mula-mula amban basilan. Duk lemikian shout out si mea Albarkah. Salam dua si kam kemon duk dilem tinambakan. Salam doa si kam kemon Lamitan City. Yene pelehan sin mian. Lumak ko tagna duk me yene Barangay Batu. Pelehan ku kue itu. Salam doa si kam kemon bang niya kam sumabu si kue itu. Nari duk kemon ne Lamitan duk kemon ne Basilan. Mea Sakol Island. Landang Laum, Landang Gua, Pasilmanta, Busay. Si Kamyas, Buli Mumpung. Salam doa si kam kemon yuk kam ekka pasabu tikite ku kaba si live TV. So salam doa si kam kemon si Sakol Island. May pong tinai kalasan. Delem sambu, may delem taluk sangay, delem manikahan. Salam doa si kam kemon duk entire sambu ne. Bang niya upama pakali mean si may live TV ini sumagawa si may manikahan, si may sanggali, si may kuruan, si may muti niya bang petek ka pendebila ikam pasabu tuu. So salam dua si kam kemon. Si iene wal dinak tinumbuk we awasilan bang tek kalugungin. So dakam suse bakas ne kam bebegan ku. Dak ku nege megsuvel lew awasilanin. Miaan niya nerudua abakas pemeno ku siye. Bang nerusian megsuvel lew dak nenerian. Duman neruan dua aren dinak tinumbuk abukut sambuanganin. Mana nen dinak tinumbuk kam. So daane mian gak ni dua hari bakas ni setoan ku dua so salam dua si kam kemon mian magmaaf ni hadja si me iene pong tinaite amban me basilan ku metag na kaba novel daw dinak tinumbok iene me kinausbahan te me pong tinaite si bukot sambuang gahi. So me pong tinai kalasahan pito kita hap Middle East iene delem Qatar, Bahrain, Oman, Jordan, Sudan, Syria, Iraq. Delem Irak. Salam doa si kam kemon mian delem Syria. Duk kemon na Middle East. Salam doa si kam kemon. Qatar, salam doa si kam kemon. Duk delem Saudi mula-mula me usbaku dem Jeddah, me tetto edem Jeddah, me kong tinai dem Jeddah, danganakan dem Jeddah, salam doa si kam kemon duk kemon ne kam Jeddaru. Langkum ne kemon. Ini pete ini Madinah, kemon Madinah, salam doa si kami makanak Madinah, si me Taib, Al-Khubar, Al-Baha, Al-Asir, ini pete ini, si Abha, si pete ini, si Al-Qasim, Buraida, Unaiza, Duadimi, mian Dammam, Al-Qatif, salam doa si kam kemon, duk me pong tinaiku Riyadh. Salam doa si kam kemon Riyadh, Daruz Zikir, Hayu Shifa, duk antag-antag ni peluhan bimebrad. Salam doa si kam kemon. Murah-murahan bang kitipipain pinelihara wa Allah Ta'ala pandemik inin. So, inin. May pong tinay kami dilem Europe, si Spain, si France, dilem London, United Kingdom, dem UK. Salam doa si kam kemon. Gene kam tutat-tutat ko. Kita meron ka bang ine tinutat-tutatin. Tutat-tutat. Gene kam dembua-dembua ko. Gene kam taki-taki ko din dembua-dembua. Gene kam mian ine pete term na inin. Ine pete mian. So, kita kundu tinutat-tutat, tinaki-taki, dinembua-dembua. So, lengkum na kam kemon. Salam doa. Murah-murahan bang kampan isang pinelihara duk kemon na kita kemon amban iyan pandemik inen. Salam doa si kaam kemon may pong tinay kalasan. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.